Эми кезек достор, ушул сектор 5-теги немет чыналарды көрсөтүүнүн экинчи бөлүгүн баштап жатабыз. Каналга жазылганды унутпаңыздар, лайк басыңыздар. Бүгүн шайлоо күнү биз базарда сиздер үчүн кызматтабыз. 34-кызыл кара түстө BMW баштайын. Отуруштары кара түстө кожа, коробка механика. Жылы 93, 2.8 механика, расход жүзүнө 10-12, баасы $4,500, номери 509, 70 66 66 деген номерде турат. Passat B4 универсал, жылы 94, 1.8, 200.000 сом. Баасын сүйлөшөбүз. Мен баягы алып сатар эмесмин дейт, бейкамын. Реально алам деген болсо түшүп беребиз дейт. Ушунун жанына Toyota Corolla Россиядан келиптир. Ушу Corollаны көрсөтүп коеюн. 99-жылкы. Объем 1.6, механика 190.000 сом. Бола турган баасы канча болот? 170 болот акача. 170. Окончательный баасы 170 миң. Бул дагы 180 миң сом болот деп бул. 180 миң сом. Азыркы эле BMW-нин артында турган 210 Mercedes. Жылы 96, 2.3 механика. Шаар ичи 10, трасса 8 дейт расход. Баасы $3,800. Passat B5, 98-жылкы, 1.8 механика, $2,900 сатылып тур. Дөңгөлөктөрү кышкы. Коробкасы механика, 367 000 километр жүрүп тур. Жакшабалда кызыл түстө Golf 3, 96-жылкы, объем 2, инжектор, механика, 230 000 сом дейт. Шуну кагаз кичине коесуз, кагаз кичине коесуз. Бул номерди жазып туруп, чалып сүйлөшүп көрөсүздөр. Golf 3. Mercedes 190 кузов. 90-жылкы, объем 2 механика, жумушу жок дейт, 240 000 километр жүргөн, баасы 250 000 сом. Жерде дагы бир BMW тройка, ак түстө. Объем 2, 150 000 сом дейт. Жыл кайсы? 91-жылкы. Артын өтүп көрөлү. Мына жерде 34-кузов кызыл түстө өтө жакшы болду. BMW базарга чыгып тур. Состояниясы жакшы. Өзүңүздөр көрүп тургандай, дөңгөлөктөрү кышкы. Жылы 91, 2.5 механика. Расход жүзүнө 12-ден 15-ке чейин деп жазып тур. Баасы $4,700. 2.5 ванус бу? Без ванус, Без ванус, Салону 273 000 километр жүрүп тур. Промек үстүндө люк бар. Audi 80 B4 автонасы. Коробкасы механика, жылы 88 1.8, жумушу жок дейт, 250 000 сом. Номери 0500 22 10 26. Бул жерде Honda Civic гибрид экен. Ошону эске алып коесуздар. Россиядан номерди учеттон чыгарып, транзит кылып келиптир. Жылы 2004 1.3 механика, $5200. Россиядан келген. Гибрид экен, учеттон чыгарып тур. $5200.
вы можете приобрести. Аварийное вскрытие. Қара түсті Golf 5, жылы 2004, 1.6 коробкасы механика, басы $4500. Қазір ешігі жауып екен, артын өтіп көрілі. Mazda 626, жашыл түсті, жылы 98-18 механика, срочно 230 мың сом. Opel Zafira, жылы 2001, объем 1.6 механика, 280 мың километр жүрген, басы $4200. Вы можете пополнить баланс на любую сумму. Уважаемые абоненты. Mercedes 124, 92 жылғы, 2.2 автомат, 250 мың сом. Ушул номерге чаласыздар. Азыр эми эшигин ачып, эсин ойготпой эле кайын, ичинде эс алып уктап атыптыр. Дөңгөлөктүн протектори жакшы абалда. Passat B5 Plus 2002 жылғы, объем 1.6, басы $3800. Ак түсті Volkswagen Vento автомасы, жылы 93, коробка механика, 160 мың сом. Объем 1.8 бі? 1.8 екен. 706, 19, 50, 51. Golf 3 өте жақсы балда. Түсі ақ түсті. Состояние идеал екен. 94 жылғы 1.8 моно механика $3700 сұрап жатыр. Қазір ешігі жауық, коробкасы механика. Бұл жақта дағы бір японец оң рулду BMW тройка 2001 жылы 1.8. Басы $3200. Салоны. Mercedes 211, жылы 2005, 3.2 автомат, 250 мың километр жүрген, басы $7000. Дөңгөлөктөрү, салону. Абия канчалык болду? 260 мың километр жүрүптүр. Үстүндө люк бар, абалы жакшы, кузовунда жумуш жок. 2005 жылкы 3.2 Mercedes 211. Мына жерде Honda Odyssey'ден сол рулду шаттл автонасы 99 жылкы 2.3 автомат газ бензин. Басы канча болду экен, азыр эсине салып көрөбүз. Odyssey'дин басы канча болду экен? Басы канча болду? Басы $4200. Mercedes 210, кызыл түстө, жылы 2001, объем 2.6, коробкасы автомат, биринчи хозяин экен, басы $7000. Азыр салонун ачып көрөлү. Эки алты объемда комплектация Elegance. Кызыл түстө. Audi A4 1.6 объемда. Күмүш түстө, коробкасы механика. Жылы 95, 265 мың километр жүрген, басы $4300. Ушунун жанында Audi переходка. Жылы 89, 2.3 механика. Байланыш номері бар. Басы қанша деді? Алғаш көрінші.
Басы қанша болды? 200. 200 мың сом деді. Келесің. Opel Zafira 1.8 объемно. Крылы. Жылы 2008 бензин. Басы $4200. Жақшы абалда 124 Mercedes. Дөңгелектері қышқы. Жылы 94 2.2, коробкасы автомат, 386 000 км жүрген. Басы $3700 сұрап жатыр. Пробег 386 000 км жүрген, коробкасы автомат. Салонны азырақ ашып көрелі. 124. Бұл жақтан Mazda 6 автобасы қазір айдап бір жағын кетті атышады, сатылы да не болды. Кетті атышады, қошқан тақалы. Audi A6 универсал, жылы 2003, 2.5 автомат, дизель $4100 сұрап жатыр. Салонны ашып көрелі. Электро стеклі көтергіштер, отырғыштары қара түсті кожа. Фотограф іштейді, 382 000 км жүріп тұр. Осында передний өте квадрон. Передний, 2-4 күн үшінде переднейсін сұрағандар өте көп болды. Бұл жерде бар екен, коробкасы да автомат. Турбо дизель болар шында. 2.5 турбо дизель. Багажды ашып көрелі. Запаска. Запаскасы бар. Балон күште де балон болуш керек. Баллон күш. Жаңағы запаска. Запаска мынаки. Запаскасы бар екен. Состояниесі жақсы. Дөңгелектері жақсы. Коробкасы автомат. Мотор түтөбөйт, коробка тепкилебейт, коробка автомат, вариатор. Идеально состояние. Машинени айдап көрсөңөр болот. Жылтылдабайт. Шаар ичинде 10го жетпейт салатка жеген. Трассада 5,5-6 литр. Есі азыр бұяқта айтып отыр, шаар ичинде расход 10-дан ашпайды дейді. Трассадан 5-6-7-ге чейин дейді. Мошу номеріңіз жоқ па сіздің? Номеріңіз жоқ па номеріңіз? Телефон номери бар. Тек айтып қой көрдіңіз бе? Менин номерим азыр. Канча эле? 0990 88 75 00. 88 75 00 деген номерге çalasыздар. Есі ушул жерде.